Vizija Slovenije 2050 je ambiciozen projekt. Tega se dobro zavedamo. Še zlasti, ker ne želimo, da konča kot suhoparno gradivo na mizah državnih uradnikov. Delavnica, ki smo jo zasnovali skupaj z OECD, je obrodila tudi prvo žito. So we were together here in Ljubljana to jointly develop a vision for Slovenia with a time horizon of 2050. Vizija Slovenije ne sme biti politični projekt. Hočemo, da zraste od ljudi za ljudi. To mora biti vizija vsakega Slovenca. It's always tough to talk about the future of everybody in such a concentrated period of time. So it takes some good preparation work. You need a good environment so that people can have fast but genuine discussions. And it requires you to continually visualize what you're thinking as well as listen to other people and build on each other's ideas. Proces te delavnice me je zelo presenetil. Namreč sam način dela in prikaz, torej pristop, je za mene, kljub mojim krepkim letom, nekaj popolnoma novega. Moram reči, da sem na mnogih delavnicah sodeloval, bil sem na mnogih tečajih, vendar recimo tako efektnega torej načina, kot je bil tu in z tako visoko angažiranostjo vseh udeležencev, še nisem doživel. I mean, I've been really impressed by the willingness to listen and to accommodate different views from the side of the host. Ob zaključku oziroma po teh 2-3 dneh v bistvu ugotovil, da je takih stvari ful premalo in da je to v bistvu edini način, da bomo lahko karkoli spremenili oziroma da se bomo lahko začeli premikati pač proti prihodnosti. Kar me pa še bolj navdušilo, je pa to, da v tej delavnici razmišljamo izven okvirov. Stvari razumemo zelo drugače med sabo tudi in je cel prvi dan potekalo to usklajevanje. Da smo sploh prišli na nek skupni imenovalec, kar se mi zdi zelo pomembno, ker smo iz tega potem lahko na novo štartali in mislim, da pripeljali res na plano nekaj idej, ki so pomembne, v katere nas večina verjame in za katere dejansko upamo, da se bojo udejanjile še pred letom 2050. Fino mi je bilo, da smo tudi te različne poglede znali nekako iti čez to in se najdeti. Na koncu vidiš, da so 3-4 stvari, o katerih vsi govorimo, samo vsak od nas uporablja drug jezik. I think the workshop has achieved everything we expected to achieve, and it's also pushed us much further than we thought we were going to end up. And in this event, we have described the future in 2050, but we've also identified how to enable it. Tako da jaz se vidim res kot zelo aktivno državljanko do konca, dokler bom lahko. Želim si, da bi tudi vi vsi, ki se nam boste na tem potovanju pridružili, prepoznali te prave kvalitete prvih obrisov vizije in pa živost njene vsebine. Mislim, da nam je uspelo ustvariti majhno revolucijo v razmišljanju. Slovenci se končno ne borimo več proti nečemu ali nekomu drugemu, temveč za Slovenijo, za nas Slovence, za lepše življenje. To je pravo sporočilo, močnejše od besed.